Što želiš biti kad odrasteš? Koju ćeš srednju školu upisati? Dosta ono, ko ću školu upisati? Naša škola je 2019. godine postala regionalnim centrom kompetentnosti. To znači da kod nas možeš dobiti najbolje obrazovanje ako se odlučiš upisati jedno od strukovnih zanimanja iz sektora elektrotehnike i računalstva. Ići ćeš u moderno opremljenu školu. Obrazovat će te stručni nastavnici, a po završetku škole bit ćeš spreman za sve zahtjeve tržišta rada. Drugim riječima, poslodavci će se otimati za tebe. Odlično izgleda. Idem vidjeti kakva je situacija u Đurđevcu. Jeste ovo vi napravili? Ne, ovo su učenici napravili. Ako odlučiš upisati strukovnu školu Đurđevac, možda i ti jednog dana budeš radio nešto slično, jer su stručnjaci za digitalne tehnologije iznimno traženi na tržištu. Zato ti mi ovdje stvaramo novu paradigmu strukovnog obrazovanja. To znači da ovdje stvaramo novi uzor, novi model učenja stvari koje su ti praktične i pomažu ti da naučiš vještine potrebne za zapošljavanje u tom dinamičnom sektoru. Što kažeš? Pa imam još pola godine za odlučit se. Do tada se idem malo provozati. Pa kada se odlučim, vam javim.